muri hangana ndavuga mu Kinyamurenge abanyamakuru turabasobanurira nyuma n'abandi batumva kuko aya makuru nayanyu. Twaje kubareba no kubahampore kubera ibi mumaze iminsi mucamo kandi twarabikurikiraga ku manywa na nijoro aho mwahungaga hose twari ko dukurikira, twaravuganaga ku manywa na nijoro n'uwacu Dr Kaniki Freddy n'abandi. Je naje mvuye Goma kandi nazanye n'abandi bagabo babiri barimo Oze Mudahigwa na Tarsisi Gasambo, ariko twumvikanye ko duhurire hano n'abacu bavuye Bukavu kugira ngo tubasurire rimwe tse turagakubiriza kuzuba buri munsi tuzu kwacu nabo bazo kwabo. Ibyababayeho twarabikurikiye. Impamvu natinze kuza kubasura namaze iminsi tabasura abanyabuvira nuko naje narahunze. Wenda bamwe muri mwe murabizi nari maze imyaka 2 nanje mu buhungiro kuko Tshisekedi yari yaradeside kumfata kumfunga. Naje ndahunga bya bintu twageze twumva ngo Mosi ba pasteur batwigisha none twarabibonye ahunga agenda yangara ibi murimo ibyo doye tuvamo. Ibyo mbibabwiye kugira ngo mumenye ko namwe ibi bifite iherezo, namwe muzava hano. Ndabizi amagambo nk'atatu gusa mvuga cyangwa ne. Irya mbere ndabizi ko muhe mwibaza muti ubuse twafashe decision nziza, twafashe umwanzuro mwiza wo kuva muri Uvira wo guhunga, wenda iyo tugumayo wenda ntacyo twubaye. Ndabizi ko muri kubyibaza, ariko igikuru muri byose nuko mugihumeka. Kubaho biraruta kubaho nabi biraruta kutabaho. Kurara nabi biraruta gupfa. Gusonza biraruta kudahumeka, kandi byarashoboka ko mudahumeka. Impamvu mbabwira ko mwafashe umwanzuro mwiza ni nyinshi. Imwe nuko abasigaye murakurikirana amakuru yawe ubu ko barakoreshwa nk'amajuwe, twatundu baha abana ngo bakinishe. Umwana iyo arira bakamongo akinishe juwe, niko bahe bakoreshwa, bakabazana bakabishaza nk'ahangaha babashinyagurira babacunaguza ngo barabarindira umutekano babasenyeho amazu. Icya kabiri nuko murebye umujinya n'uburakari bakoresheje gusenya amazu yanyu, amabutike yanyu, ONG yanyu n'amakanisa yanyu. Muribaza ngo iyo bayabasangamo byari kugenda gute? Haba hari guhumeka abangana gute? Umubare icya gatatu, umubare wamaze gupfa kandi batarimo. Abamaze gupfa murakurikira, abazira ko musa, abazira ko mwari mwegeranye ko bari inshuti zanyu, abazira ko bakiriye icyama. None mukibaza ngo iyo haja kuba rimwe mwarapfuye gatatu nk'amakara. Amakara zapfa gatatu, igiti bazagitema kigapfa, bakacotsa bagira amakara kigapfa, ya makara bagasoba kayatekesha kugeza abaye umuyonga gatatu. Niko byari kubabaho. Ubuzima rero buraruta umunaniro, ubuzima buraruta inzara, ubuzima buraruta kuryama nabi, ubuzima buraruta kumererwa nabi.
kuba mukiriho turashima Imana kandi turabashimira ko mwafashe umwanzuro mwiza. Ibize nabi twasanze bazabonga ibize nabi igihe cyose bazaba yimifu. Gusenyera umuntu inzu ni amakuru ni message ivuga ngo turakwanga, ariko birenze kukwanga. Ni ukuvuga ngo turakwanga ariko kandi ugene ntukagaruke, kuko ukwirukanye akagusigira inzu biba bivuze ngo ushobora kuzogaruka, ariko ukwirukanye akagusenyeraho inzu, agasenya inzu agakuraho n'amadafari, agakuraho amanjanja, ntiyibe gusa ibyo mu nzu akurira agakuraho amanjanja, biba bivuze ngo singushaka ugene ntukagaruke. Ariko uyu munsi ndavuga amagambo make kuko ayo mfite kuzababwira nzayababwirira Uvira kandi ni menshi. Ahangaha ni muri Kongo ariko nyine ntabwo ari Uvira. Ndagira gusa mbabwire ko tuzasubira Uvira, byange bikunde, ku neza no ku nabi. Sinzi iminsi bizatwara ariko tuzasubira Uvira. Nimba byarashobotse uyu munsi ko dushobora kuva mu Minembwe tukagera Ikaziba, byatwaye imbaraga nyinshi, byadutwaye amaraso, byadutwaye ubuzima, ariko birashoboka. Ubu ngubu kumurambya abahazi, kuri Nyakirango no kwirango no kumugeti no mu Gahuna no mu Bijombo no mu Kagogo no ku Mugogo no ku Canzovu no mu Gatanga no kuri Kirumba no mu Bijabo no mu Mikenke no mu Minembwe, ubu ngubu bababye basigayeyo ko barahagenda, kandi si ku neza, si ku mbabazi z'abanzi bacu, ni ku maboko yacu, ni ku maboko, ni ku mbaraga. Na Uvira ntituzohategereza ngo tuzohasubira ku mbabazi, tazobagira, ariko Uvira tuzasubirayo, tuzongera tuharamukanyirize, tuzongera tuhabasurire. Ya makanisa basenye tuzongera tuyasengeremo, tuyategeremo amaboko. Uwo munsi nugera muzibuka uyu nguyu. Numvise bene wacu bari Kinshasa bamwe na leta ya Tshisekedi bavuga ngo barabadeporte. Deportation ni ukuvuga ngo ni umuntu bajanye mu kindi gihugu. Abavuga ayo magambo ni nkora amaraso nkaziriya zindi. None se ko tuje tukabasanga mu Kamanyura, ubu Kamanyura ni mu kindi gihugu? Icyangombwa nuko muri hano abazoba bananiwe hano kubera ubushyuhe n'ibindi bibazo tuzumvikane, tuzamuke, tube turuhukiye igahororo cyangwa kumurambya mu gihe tugitegereje. Ibyo tuzabiganira wenda nyuma bitaraha, ariko ibyo byose nari amagambo afite iherezo kandi riri bugufi. Nagira gusoma mbabwire ko ntituzibagisha ngo duse ukundi, ntituzibagisha ngo duse uko Imana itaturemye, kandi uko dusa ntimukabyicuze. Imana ntiyibeshye ngo itureme uko yaturemye, ntimukicuze. Njyewe ubu ngubu nuwongera musubire mvuke, nosura nkavuga ngo ndavuka ndi umunyamurenge, ndavuka ndi umututsi, uyu munsi sinzambyicuza kandi sinzibagisha. Nuzibeshya akibagisha ntibizoja mu maraso, abana zobyara bazosukudusa. Kubera izo mpamvu mukomere, tuzabaho, tuzabana ku neza cyangwa ku nabi, ariko bizageraho tubana no ku neza. Inka kera tukizigira zageze zanga inyana kugeza aho bazihadika, tuzobahadika ku bana.
tuzosa tuganirire Uvira mukomere inzoga twagendanye tora ya komite mukomere kubabona twishimiye kubabona muri bazima. Je vais, parce que je ne peux pas parler en swahili, je vais partager mon message, une partie en kinyamulenge et une partie en français, parce que j'aimerais que tout le monde comprenne ce que j'ai à dire. Nishimiye kubana namwe uyu munsi no gusanga muri bazima muhumeka. Hari bibura ntibiboneke n'ubuzima. Kuba mukiriho ico nico cyangombwa cyane, kandi ico turagishimira Imana. Uko yahinze siko yaguye, uko yahinze siko yaguye. Muranyumva? Twaje kubaha ihumure, gutanga ihumure ku miryango yose yameneshejwe, gutanga ihumure ku bihe muhaye munyuramwo, ariko kandi twese duhaye tunyuramwo. Amajoro mwaraye mudasinziriye, n'abandi aho bari kure ni Buvira baraye badasinziriye. Amarira mwarize sinaje kubabwira ngo twarayumvishe, naje kubabwira ngo twariranye namwe, twabanye namwe, imitima yarakomeretse kimwe n'uko yanyu yakomeretse. Ariko kandi kubihanganisha no kubyakomeje kubaho nyuma nibikomeza kubaho. Amazu yanyu mwasize asenywa, ibyo mutashoboye kuzana mwasize mu mazu biribwa, ubutumwa abantu basigaye bagatotezwa, abandi bagapfa. Ibyo byose ni ubutumwa bubabwira ko turasenya inzu kubera ko twakubuze, iyo tukubona nawe uba wapfuye. Ariko kandi muri ibyo byose ntabwo tuzibagirana, ntabwo bazatwica ngo batumare. Reka mbihanganishe kurenga n'iki gihe. Ni nabwo ubutumwa cyane nshaka ko twumva uyu munsi. Tureke kurebera iki kintu cyabaye uyu munsi ngo tukirebere muri uyu munsi, tukirebere mu mateka. Ntabwo ari none dusenyewe, ntabwo ari none twishwe, ntabwo ari none twangajwe. Aya mazu bari gusenya ntatandukanye n'imihana yagiye itwikwa kuva umunsi batera ku Ndondo, babesha ngo habaye ikibazo ku bwami bwa Kabarure. None se Mibunda nayo bwari ubwami bwa Kabarure? Tukabicira inyeri kandi ari urukonda, tukabifata uko bitari, tukibwira ko ari akabazo gatoya, naho ni umugambi wacuzwe ugejeje n'uyu munsi. Iyo baguhiga bakakwica, usigaye bakamutwikira inzu kugira ngo atazagaruka, ni deracinement, nukurandura n'imizi, nukugira ngo utazagaruka, nukukubwira ko udashakwa muri ico gihugu. Ariko nyamara iki gihugu ni icacu, tuzakibamwo. Abazagira ubwenge tuzakibanamwo ku neza, abatazabugira tuzakibanamwo ku nabi nkuko babivuze. Kandi nta bakunda iki gihugu kuturusha, nta bundi bwoko muri Kongo bwamenye amaraso yabwo kubw'iki gihugu kuturusha. Ibyo ngibyo nabo barabizi, natwe turabizi. Iki gihugu cyaranduye kugezaho patriotisme cyangwa se gukunda igihugu byitiranwa no kwanga umututsi, kugira ngo wumve ko bakwemera nka patriote nuko utuka umututsi, nuko utuka umunyamurenge, nuko ugenda uvuga nabi undi kugira ngo wemerwe kuri umukongomani wuzuye. Ariko ibyo bizahinduka. Turire kuko tubabaye, ariko ntitwiganyire, duhaguruke turwane. Tuzakibamwo kubwo kurwana kugeza aho buri wese azasobanukirwa. Twirwanaho kubera ko ubundi twakagombye kubana kubw'urukundo, kubwo kubahana no kubwo kubaha amategeko no kubaha uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ariko mu gihe ibyo bidashobotse, twirwanaho kugira ngo
undi nawe amenye ko urugero agereramwo amahoro aduha ariyo nayo tumugereramwo tumuha, kugeza hazumva ko mu gihe ataduhaye amahoro nawe ntazayabona, tukakibanamwo amahoro. Nari ntangiye mbabwira ngo uyu munsi siwo dusenyewe, siwo twishwe. Benshi abanyabuvira bari hano bazi amateka ya Gatumba cyangwa se bayabayemo, aho badukurikirana no hanze y'igihugu bakaja kutwicirayo. Ngiye kuvuga ku giti cyanje, ahangaha turi uyu munsi mu Kamanyura ni ahantu hafite amateka cyane, menshi cyane kuri jewe. Data umbyara n'abarumuna banje batatu baguye ahangaha muri 1996, bazize uko basa. Rero ibi byabaye uyu munsi, mureke kubifata nk'ibintu by'uyu munsi ngo turebe ngo nuko AFC yasubiyeyo, ngo nuko communauté internationale yagize gutya, ngo nuko oya, n'imbuto yatewe kuva kera, buri uko iserutse igondoye iradukomeretsa, ariko imbuto yaratewe, tubanye nayo, tuyimazemo iminsi. Intimba dufite ku mutima sizo uyu munsi gusa. Ababyeyi bari hano batangiye kurira kera. Ariko kandi uko turire twibuka ko tugomba kwirwanaho, kandi kubaho kwacu kuri mu maboko yacu. Tuzirwanaho tubeho, uku niko Imana yabishatse. Ibi byo gusubira inyuma wenda nabyo mbivugeho gatoya. Ndashaka kubabwira ngo muhumure, ni ibihe bihaye bitubaho ariko bizashira. Ibi byo gusubira inyuma twari tubimazemo hafi ukwezi kose turwana nabyo, kandi mu bantu babiri baganira nabo banyamerika ni jewe n'undi mugenzi wanje umwe. Aba bakadre bari Buvira na president wa mutualité twagiye tuganira, tubabwira tuti birashoboka ko twavamwo, birashoboka ko twavamwo, ariko wenda ntibizashoboka kugeza ku munota wa nyuma. Tubabwiye tuti nimukora n'inama n'abantu byananiranye. Sibwo bwa mbere dusubiye inyuma. Ku mpera z'ibihumbi 2022 M23 yari imaze gufata Mushaki, Kirorirwe, Kichanga, Mweso naho bita Nturo. Basubiye inyuma ibirometero birenga 70. Ico gihe kandi hari abantu bapfuye, muribuka batwikaho bita ku Nturo. Bakagenda bagafata amazu yose bakayashiraho umuriro, bakica n'abantu. Intambara ntabwo igira trajectoire linéaire, ntabwo igira linear trajectory. Mu mateka y'isi intambara niko bigenda. Abanyarwanda bagombora igihugu cyabo mu myaka 4 byafashe kugira ngo bagombore igihugu cyabo, barwanye umwaka umwe n'amezi 9, ayandi yari ayo gusubira inyuma. Bagafata Byumba none ejo bagasubira inyuma. Uku niko intambara igenda. Twese ko turayiga, sindi kubigisha ngo nyimazemo imyaka myinshi, oya. Ariko noneho nahibereye aho ugerageza ukuntu kose. Ndababwira akantu kamwe personnel kandi ku mutima. Habaye kuwa 4 nijoro mu nama, turinginga birananirana. Numva uwo munsi numva naniwe kurya, numva naniwe kuryama, mbura ibitotsi, mbura amahoro. Mbwira abagenzi banje ndababwira ngo nibutsi ijambo rimwe muri Bibiliya, muri Ezra yari yarasabye umwami wa Babuloni ko yakura ubwoko bwabo akabutahana i Yerusalemu. Ageze mu nzira
baramubwira ngo umwanzi ari imbere yamuteze, kandi yari afite abagore n'abana n'abakecuru n'abasaza, nta ngabo yagiraga. Atekereza ukuntu anyura muri abo banzi nta ngabo, biramuyobera. Aravuga ngo ariko ngo ngira isoni zo gusubira ibwami, ngo nje gusaba ingabo ziturinda ziduherekeza, ngo kuko nari narabwiye umwami ngo ukuboko k'Uwiteka kuri twebwe kandi kuzaduherekeza. Kubera icyo arabakurura bajyana ku kagezi kitwa Hava, arababwira ngo twiyirize dusenge Imana, ngo Imana yadukuyeyo izatugeza iyo tugiye. Ndababwira nti mureke dusenge Imana, abantu bazabaho uko bizagenda kose, kuko twe twabonaga ko uwo munsi mwese mupfa. N'igihe cyose najaga mu nama na bagenzi banyu b'abayobozi muri Uvira, narikomezaga nkavugana nabo, ariko numva ko abantu barapfa biramera nka Gatumba, tugiye kongera kuboroga. Ariko natangiye mvuga ngo uko yahinze siko yaguye. Icyo nacyo tugishimira Imana, tugishimira Imana, kuko byashoboraga kuba ukundi. Abayobozi rero ba AFC, uko murira, reka mbanze mbabwire, ntabwo naje gusa nk'umuyobozi wa AFC, naje nka victime wa Uvira kimwe namwe. Nukuvuga sinumvisha amarira yanyu, nariranye namwe. Wenda abo twagendaga tuvugana bazi inshuro nahamagaraga 5, 6, 10 ku munsi. Mwihangane, ni ibihe, tureke kubyita ukundi. Icyanyuma, Uvira turayisubiramo. Uvira ni iwacu, nta uzaza kutwimira ngo tureke kubayo. Turayibamwo, turayibanamwo n'abandi. Ntabwo twifuje kwibi bimera gutya, ariko kandi ntabwo bitubuza iyo tujya. En quelques mots, je disais qu'aujourd'hui je viens ici avec humilité et gravité, le cœur marqué par la douleur de ce que vous avez vécu, tous, mais aussi animé d'une détermination profonde et une espérance sincère que ceci ne constitue pas la fin. Si nous sommes réunis ici, ce n'est pas par choix. C'est parce que l'histoire récente nous a une fois encore rappelé une vérité douloureuse, que lorsque la haine est tolérée, l'impunité s'installe, la violence finit par frapper par la porte. Cet État que nous avons, ce gouvernement que nous avons est responsable de ce qui nous arrive. Pendant longtemps, il a nourri la haine. Il a instrumentalisé les ethnies et les communautés. Il a cultivé les discours de haine et la violence. Il a ethnicisé un conflit qui était politique. Le conflit est devenu ethnique. Il a divisé pour mieux régner. Aujourd'hui, vous avez abandonné vos maisons et vos biens, vos travaux. Mais vous êtes encore vivants. Et tout cela, vous le retrouverez. Tous confondus, les Bafulero, les Bavira, les Banyindu, les Banyamulenge, j'aimerais vous dire, prenez courage, ce pays nous appartient à tous. Ne vous laissez pas manipuler. Celui qui vous dit aujourd'hui que le problème c'est l'autre, le problème c'est telle ethnie ou c'est les voisins, il vous manipule. Regardons-nous dans les yeux et rappelons-nous que ce pays nous appartient à tous et que nous y vivrons ensemble. Ou alors, nous continuerons à mourir comme des idiots. Le temps de nous entretuer est révolu. C'est maintenant le temps de nous prendre la main dans la main et de bâtir le futur de notre pays. Je vous remercie.